Wanzani wa Haiba FM, wanzani wa Haiba FM, ni mzima nalemewa. Nyinyi wa intelektueli mwasoma msona hazi zentu zinu itsoweha matangazo afuraha ya maore ukaya ngabo kadha narishile neno nono anamana no wanzani wao awamdoki tsindawo tsipi wasaya mswatsa shedokaya bantu waningo hunura nzihala ngobwenji izo karturansi uramadiyo tishartira mbilo leo halafu wandu wakanisha hawa tsashila barambilo kaya uwa waningo wenji enika msumaiba alumahajana rilapiziwa hata barakamba kangu wadi na msheleli eni hata wala kamba kange mwade haunge na mwade na msheleza kamba sheke msi na wasaya na wahafaho msanganira maukaya ewala wafu ha corona wakatula mwa rilapiziwa hata ukaya ila dengue kama shele yao sidena mna yunge hata wabaga mizi miraru mine ondoka kubaluka uwadengo uwadi ngobanu tena ngoha wenji ondola disofa mwali ondola mwa lweza kabala kumoloka ufa sha Jamaica ipoleza pale sonti pia reka umbaze duwako mtirije jamani sisi njiri fikiru kabala ngozi yao uja uya tena owandu wale wajaza hana msikunga zamba wana ukasamba kujaya ngarishemeza ukaya ngelazimwe mahala hasa hao ngo wale abantu ambabanga zija nzuwanide namna hiyo onduka tuishi haku sheka mdodo sema daktera iho wao owale wenea abonge na mkerari ekaka mtsuhanza ritsanganyiheri shemezeri wanu wale shamdo atsizokansi atsujaziza wandu maore premier yamba jawu bawo kwa izo ambao ngizo ntini mwezibirawo emana zo zibirawo lwanduza tu lwa karibu nasi wale rikaushi serikali ndio wafanya ngo shaa baadhi ya hizo zilizo afidisha do urenga ndongozi jambo la Komori kwa jafanya jao ilindu ngono jambo la muri mwazani kamdoti mashuli hano wanuzani mashuli hana sisi enyi wanzu azalia wanazalia kweli na juhe wane na yembe sha uwezi mkumori mwenzaimani wakati wale unu ya tufanya nungu ya tufanga mapesa ya tuwihima homrani wamba ukaya humsiri mumrani amba ukaya naristehi lipanza ya tuwamba ukana roho semi hono ya tuwishile zura hafoda honi shado ukaya jakansar wa internet ya bebe ukaya maware wamba jao kamardina wamba jao wa husisi jao kira ekanga wako hamba zembiza azadi ni serikali amba ukaya kwa tsurongo wa kwa tufanya waunga simu she muhimu dosisi uhondana hata hiyo serikali ifanye mananga mdogo huko ngazijoga na zimefanishiwa kazi za kufanishiwa na serikali izo lula umuda kwa tufanya na kuwalasi baadhi kawa wafanya mbali kwa tito za marati ntujo bango rondini wengine mkirahi msijirinde wansini mwongwana banyongwana enitsaha information ho wadi unu vanu ye virus sud-africain iyo faransa ulaya hula ula hema kirtasi ula turefeli ula ustaarabu walunu wadi unu inuma hazaidi watushinda fanya nongo chongwana wenjeza bahi et virus sud-africain, il y a un local sud-africain, il y a une pari hanahoula rendu le 31 décembre. C'est quoi le nom? Avant que je fasse là, tu dois aller à et virus il y a une manie, il y a une manie.
yoti hatwari zaidi aliyo usupi haraka amungi yoti victoire yoti waweza bendera anu sera kantiko jashinda azalini serikali nchi hatu kaya waparehana virusi aho sisi watu na mwende hadma esitiza hewe mesi eni utsahongongoza sabusi ngawe magazeti ya Kifaransa ngawe hata citizen za Kifaransa za kiserikali ya Kifaransa za husongono mangalie mwenzi propaganda sha umuhimu ya ripasa sisi dahina mdujambio ka umrani hangu ezifanywa uhindini ya sisi ujihifa emdu hapare bani hahe kamdu hapara habire mahame ngomitsanu heya hapare bani hahe emwanzano wahe emwana mshohahe enduzahe wambekana mtahadhari dumchudu habarati emdu mutunde kanjo garini haparisa wanu kwa jatia zemaski wambekati nila mnayinu vanuka onuko tufanya mdukale mewanizo tulimwambia nuka Mwenyezi Mungu kana uranza na Mtume sallallahu alaihi wasallam wambe hapo yaje yarihui yarione usilamu likiwa nyenyekevu engebu handani emahayaishi hatukodinde ukeni mndongozi mkubalie kama jetu kwa usilamu tawa sema na tukara tenzahi namna kufanya ukaya wanuko tunishilie ezo nje mahindini deziko hambilwa wandu watuzilungwe namna hiyo bahi nakirai mimi enu juniweshe ya wala mnahindini wanesa ukaya la rinyo ambajao maori ambajao kajenibeshera almajana maili amjone mfanya elimu babu la tizwa kati hawo mbedua na mbeka Mwenyezi Mungu kangujo kanchi maasu ekangujo nishilia emlola tipano nzisha tena bakati na imani yemnafiki ezenogoza msuhulisha siasa ndabu na hata katusubuti so ifanya Emmanuel wafanywa na hii hata katua gabili umuhimu haba saa lufanya ukaisila muyaishi abo kartulinda banuka ya miloka ya variant sud-africaine ndio huu abo kijamba kazi nokuzizidi zaidi anaya yule ndio huu ratia au kaiti jamani mkongo Faransa ngomana msipia ekagwa sudi maore iyo chicho kero kabo lazima ile wahungu ngabwandu wenjo bero maore anu timambia ali ukaya mwachuka subuti mazanga ola dhamana mhu wa Faransa le premier ministre ahimamba ukakomori mitima sheleziza ukaya keje kaula zimambe hizo mena kaula zimambe hizo lo watanda mu Kifaransa no mpaka de abasa emhuwa he comité scientifique ngutso hamba ukaya hatwarilo la rinyo na maore dabuko la rinyo na la rinyo na Afrique du Sud ngona mhusone mhu anao 6 abonge kanga nzori manisiwanga dufurana shekanga nzori wane na serikali na rifanyira nzirike wanono wakati ile jogulima ni mahole abonge mimi ngamzambo ba ekaya wewe unirealo nekirtas ya furaha kaya ngabo wadembila chao etc. Ndini kutina ufanya utulizo utananzishie bangabo mabani hatu wana hatu wanzani watu woko ranzuwa di uungu ujangu hafidhi hao wafanya haina mbali washinao mali ya hao wakati nuwaji hafadhu wari hafadhu abunge ikiza hao dufikiru kaya wala ngufanya nongo bahari urenge magazeti ya mnungu shilia magazeti maurelo kwa nabasi alazi yomtsitsa hema soma enza mala edukamzidisha nongo shia la muhe bo wane ngumu riamji serikali rishemeze
rijangalie ngubwenji halisani subona umanuko wabadi ule zichika za hatu rihafili henizo shatsi wata soka ya walamba ja hanuko suna mana wajuka handa wodo yeme singarili ndao wajara mezeno ngo ze straini zu apa kingereza ze virusi haina ngazopari hana ngasema mule mengo umuhimu ni namna jifa vile nguna mnizidisheni imani ni maklikeur haya